pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bakit? Asino ti kinasaritam iti cellphone mo? Ni Gab, Gino Lakay. Apay ka di? Asino agab? Ti bakla agayem ko, idi high school kami, Lakay. Malagip ko. Nag-abroad ni Gab, sana ya? Wen, kat ko na nang agawid ka no into no may alawas. Imimbitaran nak nga rod, Lakay. No kasta agpapasken da? Ay, saan, Lakay? Ilibre na kami kano agagayem na itinginginaan a restaurant iti sentro. Uy, ay nawaw. Ay nagsayatan no kasta pa kahit. Mapadasan nyo mo ti mangan itinginginan a restaurant ah. Wen nga rod, Lakay. High class a restaurant katimbaga na apanganan me. Kape, maribitay. At kapita, kabayatan ti panagsarita ta. Ay, agyaman ak maribibian. Anya nga minun ti gagaram, maray. Eh, saludsudat ko mano saan ka abisi into no may alawas, mare. Apay ka day. No, saan ka abisi? Imbitaran ka kumamare. Ay na wow. Agpapaskan kayo ka day, maray. Ay, saan, mare? Agawid nga minti OFW agayem ko into no may alawas. Kat mangan kami iti may sa aklas sa restaurant iti ili. Imbitaran ka kumagat no saan ka abisi. Ay na wow. Nung maipapan iti ka kasta abanag, sa anak abisi, maray. No kasta, makaumay ka nga rod, Mari Vivian? Una, high class a restaurant ko naman. Sigurado ka, ba alam ti agbayad iti high class a restaurant? Gab ka anakan. Ay na, wow. Nakabudget daytan, Auntie Teka. Magano awanan ti mabati iti kwarta nga inrig-rigatam ija abroad ka anakan. Ay! Adalat tamot. Ah? Sapa inimbitar mo sama amin agagayam maun ka anakan. Ni Manang Betty, Manang Sol, Manong Dave, kin Manang Sally laeng. Ngamin, iso da lang mo ti close friend ko iti high school kami. Mala, si katima ka amo ka anakan. Agam kita tamang hibati ka matitiparakan ka. Narigat no gastusam amin. Awan ton ti pakakitaam iti nagbanogam no kwa. Ay nawan ka di. Iso nga upat lati inimbitar ko. Plus da kayo. Ta isumat lati ka ba alak nga gastusan. Malangarod. Agi na nakapay. Sigurado ang nabanog ka iti biyahe ka anakan. Sigurado ka kadi adi mo kayat ti sumurot iti sentro, Gino Lakay? Saanan bakit? Di mo kayat ti mangan iti high class a restaurant? Ay na, kayat ko ang narigat no sumuro ta, kat sika lang mo ti inimbitar di gayem mo. Samay sa, amang ano para kada kailang ti budget na. Ay nalakay, sigurado nga do ti kwarta ni Gab. Ngamin, do atawon na nagtrabaho ija abroad. Saanan? Sigalatan ti mapan, bakit? Mapanak lag trabahon. Nakababayan ka ni Gab, agayem mo. No di mo kayat, mapanak nga rudan iti ayan ni Mari Vivian, taiso ti kadwak nga agpasentro. Ay nawaw. Sika lang ti inimbita ti gayem mo? Apay amang itugot ka pa ilang iti +1 mo? Gagangay na alakay, sulitan tayon tamaminsan laeng mat no agimbita ni bakla. Anya? O, anya kay Mari Vivian, nakasagana ka ka din? Ay na wow, wala. Itay pa'y maray. Nasayaat mat nga ron. Tapno saan ta amala daw.
Awan ka diti service tayo, Maray. Ay, awan amare. Agjeptan Ngamin, di ko na ni bakla. Agsasabat tayon to iji sentro. Ay kat agrubat ta nga rudan, Maray. Ang mga numala daw ta. Nakababain mo't itigayam mo. Auntie! Auntie, teka. Oh, anya ti ibagam gab ka anakan. Nakasagana kayo kanin, taintayon. Itay kayo pa lang dita silidyo. Ay mabit laang ka anakan. Agpalasak ken agsagay-sayak laang. Ay, agawaan nyo Itay pa nga agur-uray ti tricycle ang pagluganan tayo Ay buwan. Mala, umunakan iti ruwar. Urayan nak iti ruwar. Ikandado yun to na iti balay. Wan. Siya, kunti makaambaw. Sige nga Rod, urayan kayo ni Jerwar. Agawaan nyo. Apay simurot kayo dito CR, auntie. Ay, kunak man no innam tayo laang amangan iti daytoy a restaurant. Kaanakan. Katuan mat. Iso lang ngamin ti kabailan ti budget ko. Adama nakita ka kadwa ni Betty asimbang pet kaanakan. Anya? Ada +1 na kaanakan. Ay, awan matinadakdakamat ni Manang Betty. Nga daimbita rin na agayem na. Ay, nawaw. Adama nga rod nakita ka kadwa na asimrag. No sana kagbidot. Kat ni kumari na Vivian Dayjay. Vivian? Wan! Ay, na wow. Sapay awan inalak nga extra manik. Anya nga tano. Umakar tayo langan iti sa bali a restaurant kaanakan. Uray iti simple langan na restaurant. Ti panganan tayo. Ay na, nakababayin iti akin ko iti dayto a restaurant, auntie. Sapay nagpa-reserve iti tugaw tayo, Kan madamang ilutluto dan ti orders tayo, Oh, ada ka di parikot, Gab? Ha? Ura Rod, itay ka pa nga kalkalingatan. Apay ka di. Ay kwa, okay aklaan. Manang Betty, Manong Dave. Sigurado ka? Wen, medyo matilang amin tirik na. Kagam, didak makadanagan, kakabailak pa'y mat. Ay, wun gayam. Kayat ko nga ipayam amo kada kayo ni Vivian. Kumarek. Ay, Mari Vivian, isuda tidakda kamatagkan ka agayem ko idi high school kami. Ay, okay. Naragsakak ama kaam-am mo kada kayo. Ay! Isuganti ko mari manang Betty. Di mo mo't imbagbaga kanya nga dagam itugot mo agayem mo. Una Rod, Betty. Abay mo't +1 mo. Di mo't imbagbaga kanya. Kamabalin ka ti mangitugot iti +1. Gab! Ha? Ay, sana bale? Ta sigurado nga ado ti kwarta ni bakla. Kabailan na tayo apakanan. Amo maribitay. Sa bali mantikita ti anti ni bakla agay mo kanyak. Itay mangmangan tayo. Wan nga rod, Vivian. Uray siya, kaslang na dagsa na basol ko kankwana. Ngam basol ko siguro. Taimayak, kat da kayo laang tinaimbita. Saan mat nga iso tinagbayad iti kinan tayo? Tapno kas jet yung ugalyan na. Saan dala ang siguro nga ekspektaran nga dati itugot mo ako maring-mare. Agawid ta ko ngam sayang amin ti makmakan mare. Ay kat agbati ka amare, tapno ma-enjoy mo mat. Umuna akon nga gawit. Sumurot kan tulangan. Ni, apay nga mare Vivian? Diyak nga minen matilmon ti kang kanag. Gapo iti sobra abain ko mare. Saan arumbang asim moro takpay king ka? Umuna akon nga gawid bakla. Agyaman ak iti librem ha. Ay, mabit lang, Manang Betty. Oh, apay ka di. Diyak mo tan makita ti kumarim. Ay, imunan anagawid. Takasanumat ngamin. Nasakit ti panangkita ni Antim kankwana. Ano? Katuan, kaslasaan na pa yan amatil munti ka na. Gapo ka ni Antim ateka. Ay, na di ka kumagsaw iti dakas may papan ka ni Antik, ha?
pudno matibagbagak gab. Gapo ka ni Antim. Naibabainak iti kumare. Ay na, kwa ngamin. Ay, Ay nawaw. Anya ako ah. Saan mat ngamin anasaya at anang itugot ka iti +1 mo? Da kayo lang mati inimbitarak. Na, basol ko pa itagam. Agimbi-imbita ka iti nginginaan a restaurant. Sa ita, siyak pa iti pabasulam no di mo kabailan a bayadan tikin nan tayo. Ay, kinapudno na. Kabaalak ti agbayan. Isulaeng tapang innem at tao ti budget ko. Diyak ba't impagarup nga da +1 mo? Oh, di pasensyakan. No kastamat lang ang gayam. Di iti karinderya tayo kumalatan anangan. Pang innam laang matgayam ti kabaalam. Apay nga gab ka anakan. Kasla, kagura na kamatan ti gayam mau. Ay na, bye-bye anyo ni Manang Betty. Anyaya timbagam kan ko anak-anakan. Nakita no kasano nakaakin o silapan itay kat. Di na lang amin maaklon ti kamalina. Ay, no amutay kumakasta ti mapasamak. San kalata ko mananagilibre? Ay, wan nga ron. Jakmat ngamin ekspektaren akas ti mapasama. Sa may isa, okay lang mat. Nga inayon ko iti budget ti kumari ni Manang Betty. Ngam di namat ngamin imbaga na sapsapang at dagayang +1 na. Mala, bayambay lang ti gayam mo. Makaamiris to siguro. Nay, apay akas tati lang nga managawid, bakit? Di mo ibaga, nakiapa ka. Ay, mabwisit ak iti day dya agab. Gino lang kay. Ay nawaw. Apay, anyat na pasamak. Nagimbitang ngamawan matgayam pagbayad na. Napabainanak kit din iti kumarik nga inimbitarak met. Anya? Katun met. Sabali ti panangkitan ni Antina kada kami ka ni Mari Vivian. Ay, apo, dahi tanti bagbagak, bite. Kundi imbita tumat ngamin, ay na, masurunak ka talaga. At damot siguro budget na. Ay, miso na lang, ata para kada kayo nga inimbita na. Saan nakaraman iti budget ti kumarim nga inimbitaran, bakit? Sa may sa, amang ano di mo ngamin impakpakaam mo iti gayem mau, nga adda kumarim nga itugot mau. Saan ngam, expected naman tanday jay nang itugot kumamat ngamin it extra cash? Ay, Uston, akseptaram asi ka tinagkamali. Ken, dumawat kay ti pamakawan iti gayem mo. Iti kasta, saan ang madadaal, tinasaya at alinangin nyo, bakit? Pasensyakan iti napasama kitay Mari Vivian. Okay laang Maray, maawatak mo eh. Ay, makapaasar. Agin iimbitada ngamin. Yung di damat gayam kabalan ti agbayad iti nginginaan amakan. Ay nawaw, basol kumutla ang Maray. Ay, saan Mari Vivian? Awan ti basol mo, Mari. Narigat mo't ngamin piman, no nakabudget para kada kayo ti kwarta ti gayem mo. Kat simuro takpay laang. Wen tagayem kakit nga rod, Mari Vivian. Wen gayem nak, ngam si kalaang ti gayem ni Gab. Si kalaang ti inimbita na, Maray. Ay, no mukla kumakastoy ti mapasamak. Saan talata ko mananap-napan? Di ka agpabasol, Maray. Akseptaran talaang ng ti kamalita. Tapagadalan tanday to'y anapasama. Bakit? Ada ni Gab itiruar. Ada ka nun napatag nga ibaganak ka. Anya pa lang ti umay ibaga day tabakla. Kalpasan ti inaramid na. Ay, nawaw. Ay, una yan, bakit? Sika tinagkamali. Sika pa'y tinatangsit. Oy, irespeto mo matigayam mo. Anya siyak tinagkamali. Isukit di Ay, pangasim. Amirisam no niya tinagkamalyam. Saan aday ta sika pa'y la tinagpride? Saan tayo nga ubeng? At data yun, iti husto nga edad. Talagang agpurburg ti darak. Nalalala, rumor ka, kasaritam tigayam mo. Iti anya kumaga po. Among bakit? Nasaya at agayim ni Gab. Uray pa idi high school tayo. Iso mabalin ka de. Akseptara mo ti kamalim. Na, si kaya tinapabainan, Gino. Ay nabasol mo laang no apay anapabainan ka.
Alam ki din na ito agundaway, ta dumawat ka iti pamakawan iti gayem mo. Saan kahit ngayon kapaspasagidan iti Facebook. Oh, anya ti aramidem dito'y balay gam. Chocolate para kan ka manang Betty. Ah, ha? Ay na, pasensya ka iti napasamak iti sentro, ah. Amok nasaktan ka. Awan nga min extra cash ko idi nga intugot ko. Tadyak mo't expectaran nga da plus one mo. Diyak mo nga itugot mo gayam ni Kumari. Awan ti basol mo gab. Siyak ti ayan ti bidot. Sana nasaya tinaramidak. Sapay lang kumata mapakawanak. Ay nawaw. Okay lang dayjay manang. At damot na kurang nga. Tadyak mo't nang itugot nga min iti extra cash ko. Naglawag siyak ti nagkamaligab. Bayam, agbalbaliw ako. Ay na, napakawan kan. Ay kat, umunag ka nga roon atag kapita. Os? Are you sure? Wan, sigurado urnungan ti istoryam tanabayag mo na santa nagkit-kita iti personal. Ano fa? Ay na, hindi pa ilakakalkalay sayo ka ni Manong Gino. Tinaodi, nagsarita ta. Iso nga, agchika-chika taman. Ay, nawaw! Saan adakas ti makuna a plus one? Ngam kuma, panunutan tayo pa iti kabailan ti tao anang imbita kada tayo. Sakbay nga ag-imbita tayo met iti sabali. Kang runaan iti amin, di tayo lipatan ti makuna a respeto. Respeto iti tao wenno gayam anang imbita kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, asino ti sirsiri pamititawa ke bigbigat marites bakay. Kita man, Floro Lakay. Nimot karlo nga anak tataglablaba. Ay, nakasadsadot mo nga min launay di manugang ta. Awan mo ti kunan ang agtrabaho. Di ka kumagsaw iti kasta bakay. Nga binsag pabinsan mo lang aglaban ni Carlaw. Ken washing machine mo ti usar na. Day takot nga raud. At the washing machine ang mausar. Ngam di pa'y mo't maaramid ni Alti at aglaba. Unay kan. Di mo pakibiyangan ti anak ta. Isuda mo nga agasawa ti agsarita may papan iti day ta abanag. Gaputan na anos ni Carlo. Pagbalinan na mo't nga under di saya. Ay saan anasaya at kasta, Flora? Di ka di maragsakan. Ta responsable nga asawa ti anak ta. Amo na ti aglaba. Agsak daw. Aglutaw. Ken aminal. Ay saan? Talaga sa anak ang maragsakan. Ta feeling dunya mo tanday ta amanugang ta. Anya ti masapol yun, nanang? Awan ba, imayak lang, tanakitak asika ti aglablaba, Carlo, anak ka. Sa dinaw ti ayan ti asawa, maya. Nakaturog pa lang. Ay nawaw, anyat orasan, ngam nakaturog pa ilang. Napuyat nga min idirabi, nanang. Ay nawaw,
Ti bagam kitday, sadot ti asawam. Saan asadot ni Althea nga asawak nanang? Napuyat laeng. Taiso ti nga si kaso iti anak May. Sigay, kanunungan pa'y ti dakas nga aramid ti asawam. Awan nukas ta akanayon, Karlaw. Feeling dun yan tumot day tang asawam, imbes a pagserbyan na ka nga asawa na, saan tabaliktad mo? Ninanang ka di ti kasarsaritam itay iti paraangan tayo, lakay. Wen, iso bakit? Apay? Anya nga'y timbaga na. Ah, awan mo it. Aping nga rod akas ti langayo itay. Kasla seryoso mo ti pagsarsaritaan nyo. Ay, nawaw. Awan bakit? Dalaim may na sinaludsod. Okay nga rod. Pinagkapim ko mapay Di na ngarod kayat. Diyak man amo ka ni nanang. Nagado nga issue, itibiyag na. Ala, agtugaw ka nga rodan, ta itimplaan ka iti kapim, lakay. Ay na, talaga ang maistresak iti day tang Althea, lakay. Ayan niya lakit din to'y bakit kun aya. Namin ano nga imbagaken ka ano mabalain. Di mo pakibiyangan da Carlo ken Althea. Naglalaingan day tang Althea, gay. Judgmental ka launay mo. Amaw makapaspas ngay laeng jay tao. Kasta ti mapan mo'y pagbaga. Imbes amapan ka iti ayanda, tayong ka ida bisitaan. Saan? Tatila mo madmadlaw mau. Wana, tamay saak nga ina. Siyak ti ina ti asawa na. Ay nawaw. Wan, sikati ina ni Carlaw. Ngem saan na kayat asawain apakibiyangam mo aminin Kasano ngay no agapad agapukeng ka. Amaw, Floraw. Saan nga agbalbaliw day tang Althea, no saan ang makurektar? Ay, panagkunakit si katirumbang agbalbalew, Marites, bakit? Saan ani Althea nga asawa ti anak ta? Kas makita kit naragsak mo ni Carlo nga anak ta, iti din na ti asawa na. Si kasalaang ti judgmental ka. Uray simple, pagbalinem nga isyaw. Anya naragsak mat asasawam si ka, Floraw. Na, Saan ton arumagsak ni Carlaw? Takas tamot ti ugal yun ti asawa na. ay nawaw. Ay na, nag-cute ti anak mo, Althea, ading ko. Ay katuan may pinagmanahan ako nada. Wan gayam, kasladyak mo't makitkita ti katugangam a babae. Asidaglaang ti balay da. Ngam sala umay dito'y balay no adda ni Carlo nga anak naman ng Remy. Ay nawaw, apay ngay, Jak amo manang. Kasla kaguran akmat. kasanumat anay bagam ti kasta ading ko. Nangag ko ngamin ti saritaan dakin ni Carlo idi na minsan. Kat nagado ti dakas nga imbagbaga na kontra kanya. Ay nawaw, anya klase mo ti katugangan day ta nakaibatuga mading ko. Ngam oray kaskasano, swerte ang aklat na. Ngamin naanos mo ti katugangak a lalaki, manang. Ano saklatan ti makibagay iti katugangak a babae. Iti kasta, awan ti riri. Oh, prutas para kan ka Althea, friend. Agyaman ako unay, Ferdi. Pasensya kan. No italamanan asinarongkaran kayo ka ni baby. Busy ak ngamin iti online business ko. Ay, nawaw. Okay lang, bakla. Maawatak mat. Ayun gayam, surwan naktuman mat ngag negosyo. Anya ti kayat mo negosyo? Uri anya dita Kayat ko mat ti agtrabaho. Iti kasta, makatulong ak iti asawa. Sigurado ka ba alam? Sapay ada ni baby. Ano sak tapno awanan ti makuna ti katugang ak ababae kanya. Apay, anya ti bagbaga na aya. Nagado no daduma, kasla sugsugsugan na pa iti asawa. Day tati parikot kadagiti kakasta a katugangan. Manmanu ti katugangan a nasayaat. Ay na, numabalin ko mga agpil iti katugangan. Ang okay lang. Tinapatag, kat awan ti dakas nga aramida kan kuana.
Sa dino tinaggapuan ti dakkel a package iti salas tayo, bakit? Lakok dagita, lakay. Ay nawaw. Saan mo't akasapulang nga agtrabaho ka? Asikaswam latan ti anak ta. Kayat kumat no adda pa ka kumikumak, lakay. Narigat mat no mat maturog latan ter aramidek. Amangan no mairuamak. Agtrabaho kanto ano, dumakkel ti anak ta. Hindi nakadi pa kadanag ang lakay. Okay lang ang kanyak. Saan na bale, tanalag-an laang mat day tatrabaho. Mala, agpulas ka man kit di, tasikapay laang ti mga awer kini baby. Taapay. Una, tarugyak mat ti ag-online selling, lakay. Nay, da kayo mati lumabas iti paraangan, nanang. Ay nawaw, si kamanan ti agdaldalos iti paraangan niya o Carlo, anak kao. Napuyat nga min ti asawa. Kanayon maten amapuyat ti asawam. Anyaya ti pakapuypuyatan na. Nag-live sailing nga min idi rabi eh. Live selling? Wen, in live sailing na dagiti lako na nga ulas. Anya? No kasta, online seller matan ti asawam, anak kao. Kawan, nanang. Ay, kunak man no education tinalpas na. Takay ki di mo. Kasta ti uso ita. Online sailing. Oo na yan. Anyan tulaangan ti panunutan dagiti ko kumaray. No maamuan da nga aglaklak kumatan iti second hand akum kumpurme ti asawa ti anak kao. Amangan no panunutan da nga agbibisin kayaon. Bayan nyo ida. Panunutan da. No anya ti kaya da panunutan, nanang. Saan tayo naparikot da ita? Ay, talaga amang ibabain day tanga altiya. Pluro, lakay. Ay nawaw. Kasano nga'y babay na ka di tao. Unay katikas ta atratom iti asawa ti anak mo na ya. Ti ko na iday saan da pa'y ang nagkalay sa iti anak ta. Kat education tinalpas na. Kunak ano agisuro matain. Angam saan magtagon online selling kit di ka naun. Anya ko mamagparikot iti day tangay. Amom kaday no anya tilako na. Second hand nga usar. Ay na, saan laang asadot day tang altiya. Mangibabain pay. Ay no para kanyak. Sana nakababain day ta trabaho. Agyaman ka kidya. Taure kaskasanaw. Ada panggedan na. Kabayatan ti panangawir na iti apu ko ta. Nay, ado ti tao iti ayanda Carlo, lakay. Huston sa tinanggagaw. A buyers kano ni Altia dagita. Anya, Mapanda ka no agpili iti lako na awagwag. ay nawaw, no kasta. Pagbalinan nan awagwagan ti balayda. Bayam, pagkwartaan mo't taglako iti wagwag kay. Ay saanan anasaya at ti kastoy amapaspasamak, Flora. Mangrugi ka manen ako na akon bakit? Talaga kasaritak day tang altiya. Ni, da kayo matgayam nanang. Awan ni Carlo. Adda duty na ita. Amaw, saanan amasapol nga ibagam. Imaya, tasikati kayat ko akasarita, altiya. May papanitaan niya, nanang. Nakitak nga main nga dadagiti kalugaran tayaw nga umay dito'y balay. Ay, wala nang naamwanda ngamin nga adalakok nga ulas. Bedsheet, kanda dumapay. Kaya't da kanumat ti umay agpili. Ay, nawaw! Pagbalinam samat awagwagan to'y balayaw altiya. Ay kwa nanang, isupay kumamot ti ganan siyak Kunak man no education tinalpas maw. Apay asan ka nga gisuraw. Pudno nga education tinalpas ko, nanang. Ngam saan mat amabalin nga agisuroak. Taawan mat ti mga sikaso iti apo ko yo. Iso apinadas ko mat ti agnegosyo. At least, mabalin nga agla ko kabayatan ti panangaw awir ko iti apo ko yo. Kumusta mo tanti small business mo, ha? Nasayaat mo at friend. Adamot dagiti umay gumatgatang dito'y balay.
Apay nga ron akas tilangam. Kaslada na dagsan na parikot mo, ha? May nga minti katugangak a babae itay, friend. Anya ti may naimbaga. Ar-aramida ka no awagwagan to'y balay mi. Ay nawaw. Anya ko matidakas na no pagbali na maawagwagan ti balayo. Nasayat kit di ata da pagkwartaan nyo. Additional income, kasjay. Jakman amo iti katugangak, friend. Uray anya ti aramida, kagurguran aklata. Di mo lata ni kaskaso. Insecure la siguro iso akasta. Ituloy mo lata ti agla ko, friend. Anya ti amom, amang ano makaurnong kanto. Umayak man, Altia. Ne, da kayo matgayam tatang. Anya ti aramida nyo dito'y balay. Ay, sarong karak man ti apukaw. Aday ti silad mi tatang, nakaturog. Kasta. Wen, sige, mapan kayo latan iti silad mi, tatang. Ay, madamdaman ton. Ay, inton makaring ton. Na, anya ngay nagitalakaw. Aglalaok tatang, adda ules, supot tipungan, kurtina, kendad umapay. Agpili kayo amang ano adda magustuhan nyo. Ay, uwin man ngagpaisaw. Agpili ta sukatak man ti kurtina ti silid mi kaninanang yaw. Anya ter aramidam, floral. Asinaw tinangibaga amabalin mo asukatan ti kurtina iti silid ta. Sukatak ta natawananay na saan na nasuksukatan. Ay nawaw, kasladay tamat dagiti kurtina alako ni Altea. Kaway, inlibre na. Ay saan? Di mo suksukatan dagita kurtina. Ay, nawaw. Apay kumakadaanan. Di mo suksukatan kunaknay. Na. Isublem dagita a kurtina iti dayjay a babay. Tano saan siyak ti mang isublay. Apay agas ta kaya. Dak maawatan mo apay kagurguram ti asawa ti anak ta. Amin nga ramidan na dakas parakan ka. Sa dinong araw ti paglugaran jay tao. Apay ngay nga agungat ka. Wala ata makapauma ka. Ano ayan no respeto mo jay tao. Ne, anyat na pasamak tatang. Kasla di ka eksarsaritan ka ni nanang. Ay, kaguranak nila ng mau. Ne, anyat nagapaan nyo aya tatang. Ay, dahi tamang horti ng ented ti asawam. Jak amo ka ni nanang yaw. Jak mauawatan no apay akaguran at ti asawam. Binaybayan nyo kumalatan tatang. Ay, nawaw. No baybay awan dumakal ti ulo na. Nasaysayatan ti kastoy na pasamak tapno makaamiris iti bidot na. Kaasi ti asawam iti kasjay nga ugali ti inayaw. Agyaman na ka tatang. Tay sakit yun ti asawak. Narigat mo't ngamin akanunungan tayo ti aramid ni nanang mo. Katawam mo dakes nga aramidan ti asawam. Pasensya kan, Floro Lakay. Ay, sana siya ti pagkindawam iti pamakawan. Ha? Anya, naamiris mo siguro ti bidot mo na niya. Ay, un Lakay. Siyak tinagkamalay. Saan anasaya at agbalin a judgmental. Nukas nga raod, ingka iti ayan daltiya, ingka agkid daw iti pamakawan na. Talaga akas ta ti plano, Lakay. Mapanak to intun madamdama. Tanay kaslabisi maad. Hadupay laang dagiti buyers na amapmapan di tabalay ta. Ala, itaiming mo. Tapno saan mo ang madisturbaw ti trabaho na. Ni, da kayo matgayam nanang. Anya ti aramida nyo dito'y balay. Ay, imayak ta kayat ko ti agkid daw iti pamakawan, Altea balasang kaw. Para iti anya nanang. Pasensya ka, an kadagiti dakas ana isawsawang kaw. Pasensya ka, no nagbalinak a judgmental, kendakas a katugangan. Ay nawaw, napakawan kayo, nanang. Pasensya kayo matan
No ado dagiti makikita yo apagkurkurangak kas asawa ti anak yo. Ni nakariing matgaya man ni baby. Mabiit lang ang nanang. Mapan ko kitaan. No, okay lang kan ka. Siya kun ti mangaw-awir kin ni baby. Kabayatan ti panagtrabaho balasang kao. Ah? Sigurado kayo ka din, nanang? Wan, okay lang kanya. Sana balay, taawan mo trabaho balasang kao. Siya kun ti mangaw-awir kin ni baby. Tapno maka-live selling ka manan. Kan tapno maasikasom dagiti buyers mau. Ay, nawaw! Respeto iti tunggal may sakit kasapulan. Iti kasta, kat nasaya at tiintay panagkakadwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hay, una yan ti kasto nga biyag. Anyat pagpupungtutan niyo ko bigbigat, nanang. Nakadalaws kan nakaluto ako. Ngam nakailad ka pa ilaang dita. Una yan, Lucas. Kastakik din akanayo na. Di ka kadimo makarik na. Ay nawaw. Di da man distorbon, nanang. Di ko ka di makita na puyat da tao. Kasano kumaasaan ka mapuyat? Kaday tabisyong matin into na raw. Iso asaan ka ama kaasawa takasta ka. Tulong ti sabali at tao sa matin ti pagbibiyagam. Nasaysayatan ti kastoy, nanang. Turay dya agtrabaho. At dala ta source of income ko. At least, sa anak ama bannog. Ay, una yan ti kasta ka panunutam anak ko. Anyan tula nga yung ti pagbanagam no maumadagiti na ayat at tumultulong king ka. Urayam kit din, amatay ka iti bisain. Ni nanang mit. Sana bali ta adumo dagiti mayat at tumulong kanyak. Agsisinukat dan tubay. Ay na, jak amo king ka. Sigamot ti lumabas iti parangan, Rio kaanakan. At nakadi bagamang kay Lucas? Ako kaanakan. Nadamag ko ang nakaalakan iti bunos. Puno ka day? Uwan, naala kong tibasit abunos ko, angkel. Ay, mangibalato ka, mamay. Ay, nawaw. Ure 1,000 laeng. Pasensya ka, angkel. Ngimada na patag apang usarak iti kwartak. Ure 500 nga raw. Amom, saan ang nasayat ngayon imutam ti padam a tao, kaanakan? Nukasta ti aramid mau. Saan kanto ang mabindisyonan? Huston, itad kulatan ti daw-dawatan nyo, taptagtal na kayo. Ada kayo magayman na lang. Agtugaw kayo, tamangan tayo. Sa dino tinangalam iting gatang mo iti bangos, Lucas. Di mo ibaga nga impalistam man ang tinagang ko iti tirsina. Di kagdanag. Jak inutang ti pangaldawan tayo. At dainted ni kaanakan Rio akwarta. Iso ti inggatang kao. Anya, Agtugaw kayo, tamangan tayo. Italang manan nga agsida tayo iti bangos. manula ang matitang danti ka anakam. Di mawat kapayla ang kingkuana. Di ka agbain mo, Lucas. Ay, Houston. Di ko mapagbasuraan ti lapayag ko. Kaanong tupeng agnakam ka, Lucas? Nag-ui kay mutin nanang. Kasi iti kanayon ko nga ibaga, ado ti source of income ko. Di kay ka di madanagan. Sa anak nga agbisin. Rumarak, nanang.
Sa dino man ti papanam, Lucas. Inak iti anda pare tunay. Agawit ita. Nakitak iti Facebook ti post na. Ay nawaw, di ka kadimabain iti kastangar aramidaw. Anya ngay matirupang nga isangom iti kumparim, anak ko. Sa anak na mapan ijay. Tapno makikumpetensya iti kumparek. Mapanak ijay. Tapno makadawatak iti tulong kun kuana. Sigurado nga do ti kwarta na. Taadon ti negosyo na. Anya? Ay, jakon ammo no anya ti aramida kang ka, Lucas. Kaya mo ka diti makangag kadagiti gagayam mau. Makangag iti? Anya ko matimangag ko na nang. Uray no naanos da tumultulong king ka. Sigurado nga adamot ti maibagada adakes maipapanking ka, anak ko. Ha? Sa maysa, maumadan taw no kastalaki di akanayaw. Awan pa'y mo tinangnangag ko na nang. Ay na, jak amaw. Talagang ag-high bladak manan no kastalaan, Lucas. Ay, nawaw. Apay ka di, Gina, bakat. Anya tiyan aramidan ni Lucas dito balay, Tony. Inimbitaram ka di. Saan, Matt? I-text ko kuma, ngam si Mangpot gaya man dito balay. Kasano nga rod anaamuan na anagawid tayo. Mga ano nakita na iti Facebook. Sana balit akong parik mat ni pare Lucas. Kita ama. Amangan no adda manen dawaten ti kumparem. Kat itad mo manen adagos. Awan ka di. Si kansama ti sapsapulan na. Mapan ka iti ayan na. Saan na ka siguro ana ilasin? Kumusta kan, pare Lucas? Ay nawaw. Si kakadinday ta pare tunay. Ay no. Dandan di ka na ilasin iti kasta lang ama. Limok magkaklaang, Matt. Pare Lucas. Wun nga rod paray. Ay, naimbag ka pa'y talimok magkan. Madlaw ana imas ti kang kanam. Ako na ito na lang magagluto ti asawak. Sika ngay. Aging ka kadi itakat. Saan mo pa anam mo ti dawan mo? Ay, awampay paray. Panag ko na kay gasat ko ti agbaak. Katagsapol ka nga minin na pare. Narigat ti lumakay ngagmay sa. Adamo ni nanang ko. Ay na pare. Manumutan ti tawan ni Auntie Marites. Sana mapali namang namnama kakan ko na. Kasanulangan no awanton ni Auntie Marites. Okay lang paray. Anda ka mo tagayam ko. Uray awan ti asawak. Basta da kumparek akasken ka. Okay akaun. Anya? Rabiin, Tony Lakay. Nagawid mo tandag iti bisita tayo. Ngam saan pa yung nagawid ti kumpare? Ewan nga rod. Kahit kunti maturog. Hindi na pa'y kunaan nga agawid. Amangan mat na darurayan na. Ay nawaw. Anya nga'y kumati orayan na. Kahit nang isupot ak matitimakan para kanyan ti Marites. Tapno damot iyawid na. Ada ka din inyawat mo kan kwa na. Anya kumatiyawat ko. Kwarta ah. Anya? No awan pa'y ti inyawat mo akwarta. Nalabit nga iso ti urayan ti kumparem. Kasano mga min? Nairwam. Takanayon mo nga ikan iti kwarta tunggal agawid tayo dito balay. Anya to rasan pare Lucas. Amang ano sapsapulan na kanyan ti Marites. Ay nawaw. Okay lang. Nagpakadakin ko na pare tunay. Saan ka pa'y nga ron nga agawid? Ay, kuha paray. Ano, anda pa'y orayan? Ada ko makahit ko nga ibaga paray. Iso nga, inuray ko ang nagawid na giti bisita yo. Awatom dito yung kwarta. Amok nga iso ti orayan. Ah, hey, agyaman na ka paray. Ano sampay lang ito isang aribo pare? Pagbalinam ko mga 2,000 paray. Tapno, daigatang ko iti masapsapol ka. Anya? Ay nawaw. Italang man na dimawatakan ka paray. Tatnawan may pagpagam. Nayon na kon. Agang pangasim tagawid kan, pare. Naimbag laangan tanagawid ang tigayim mo, Tony Lakay. Makaturog mo't laangan da tao. Huwag nga ron. Manungay tintad mo kan kwa na. 2,000. Tayo gatang nakano iti masapsapol na. Ay nawaw. Naglaingan. Hay, nairuam ngamin akanayon mo nga ikan iti kwarta. Iso akas na. Kahit ang arot kat. Tungalag sabat kami.
Saan nga agawid no, Jack? Ikan iti kwarta. Lakayan, ngam day ta isi mani ti kayat na. No itotal mo amin, dagiti inted mo kankwana. Dakkel matan ato ni. Dagiti tultulong yun samatan ti source of income na. Bayan bakit? Inton maminsan kat Japan ikan. Ay narumbang laang lakay. Tapno saan nga agruam. Kan tapno sursuruan na ti agdiskarte para itibagina. Narigat no adda kayo akanayon at tumultulong kankwana. Naimbag man, tanalagip mo pa ilang tinagawid, Lucas. Alas 11 iti rabi ay. Bunata nagdeskartiyak pa mo iti kwarta na. Anya? Gano ini kanak adagos ni pare tunay. Di nagawid ak kuman. Di na mo inik ka nadagos. Ay nawaw, di mawat kamanan iti kwarta iti gayem mo. Kino nagdok kwarta ti kumparik na. Sa may isa, isumit tinang tide. Uray no adu ti kwarta na, inrigatan na mo dayjay. Awan ti isimani ita panawain. Isu amabalin ka ding agagit kamat, Lucas. Oh, jaket ti mabambanog. Umanayin kanya kamang mga anak 3 times a day. Nya ah. Ay, awan ti amok no kasta ti kapanunutam, Lucas. Si kamat ti masalaw ko iti dalan, pare Lucas. Kun adda pa arak nga imot mo. Ay, kwa Regina. Day ka di tinangigatangam iti kwarta nga inted ti asawa ken ka. ay, nawaw. Ay, isan ba't maray? Imbaundak lang agumatang dagiti gagayam ka. Amom, pare Lucas. Saan anasaya at ti agul-ulbod? Apay, anya pagkungkunam kanya kaya mo, Regina. Sadot ka lang arudan, ulbod ka pa'y. Anya? Amok arak tinangigatangam iti kwarta nga inted ni Tony kan ka. Nay, nagsasawa ka, Mari ka. Wagas Nukas tangad da ited da kwarta kan ka, pare Lucas. Usaram ket di kuma iti nasayaat. Nay, awa mo naluto ang makan nanang. Ay nawaw, awanan ti maisaang, Lucas. Sapay mabisina kon. Ala maturog kalatan nga agpapanag. Wino saan, mapankamanan iti ayan dagiti gagayem mo. Apay, di kayo mabalin nga umutang. Asino ti mayat nga agpautang king ka, kat awang mo ti trabaho. Awan ti pangalaam iti pagbayad mo. Ni Rio ngay. Ang mga nood dapay mo basit abagas da. Di ka di mabain iti kaanakam. Si kapay laang ti dumawdawat king kwa na. Mapanak itayan da Rio. Siguradong adda naluto ang makan iti balay da. Awan ni Riyaw, nagpaili itay agsapa. Ada kano ti trabaho na. Ay, mapanak itayan da pare tunay. Why? Mapanak, tas anda pa yan nagsubli di Manila. Anya ti umay mo, ibaga pare Lucas. Ang mga numabalin ti dumawat iti tulong paray. Manan! Kaano lang din ikang kay ti kwarta? Ure basit lang. Naibos ti bagas may. Awanan maisaang may. Pasensya ka, kay mawan maitad ko kan ka. Pinagbayad ko iti utang ko, ti kakaiso na kwarta. Bueno, bagas ti dawato ko na paray. Uray, 2 salop lang. Pasensya ka Lucas nga mawan ti maitad ko atulong. Ni, apay tulok mo ang mabisinan ti kumparay. Among pare, saan ko a responsibilidad ti tumulong kon ka? Kasla saan ta bang agkumpare no? Kasta pare tunay. Responsibilidad mo atulungan ti bagim. No di mo kaya ti agbisin, agagat ka. Sana nasaya at itulong ti sabali tinamnamaan. Anya ti umay mo ibagana na Marites. Umay ko masalod-soda, no imay ni Lucas nga anak ko dito balayaw, Gina. Ti kuna na nga main, kat umay dumawat iti tulong iti gayem na. Juan, imay nga agpayso ng pimanaw matla adagos, nana. Kalpasan ti panagsarita dakin ni Tony. No kasta, sa dino ngayon ti ayan na. Saan ka di pa nagawid, nana? Awam mo nga raw, itay pa'y asap sa pulag, ngamjak mo makita. Ay sus, ang mga nun natalimu daw di tadalan, gapo iti bisin na. Ay, mabiit lang, nana. Kasaritak ti asawak. Iti kasta, matulungan na kayo amang sapul iti anak yo.
Lakay, busy ka din. Apa bakit? Adda ni Nana Marites dita salas. Sapsapulan na ni Lucas. Ano wow? Kat may tayo pa apin manaw di pare Lucas. Wen, ngam ko na namat asaan ka no pa anagawid. Ha? Ang mga antit din na natalibo daw di tadalan. Sabi kas lama bisbisin tila nga na tay. Kastamot lang ang tikunak, Lakay. Amangan no saan pa'y anangal daw day jay. Ay, no kasta. Tulungan ta ni Nana Marites sa mga sapol ka ni pare Lucas. Usa rin tayong tilugan. Tapno nabibiti pa ng sapol tayo. Langit ka din tayan ko. Ay, nasaya at mat, nakariing kan, Lucas. Nanang, Adda ka dito ospital. ospital. Anya teraramidak dito aya? Natalimu daw ka ngamin iti dalan. Naimbaglangan taada ti kumparim at timulong anang sapul king ka. Ha? Kasano langan no saan da ka nakita dagaws. Ang mga nunatay kan, Lucas. Anya? Ay, Pagadalam day taan na pasamak, tainton maminsan. Agagat ka, tapno saan kang agbisain. Saan aga po taada ti gagayem mau, anaayat at tumulong king ka, kat agsarut-sarut ka matay. kapita pa ya, pare Lucas. Agyamanak pare tunay. Ay, ununan ka na. Noy may katapno dumawat iti tulong. Amon may tad ko. Ay saan pare? Sa anak nga imay tapno dumawat iti tulong. Imayak tapno agyamanak. Agyamanak ti panangitarayo kanyak iti ospital. Ken binayadan nyo ba yung tibil ko? Sana libre tayo dyan, pare, ha? Bayadan mo't lang tayo dyan kada kami. Narigat no ka na yung tilibre. Ay, uwan pare. Hindi kagdanag. Indulin ko dagiti resibo a binayadan nyo. Iti kasta amok naman no ti bayadak. Ken amangan no kasapulan nyo ti trabahador iti negosyo nyo pare. No, kasta, mayat ka agbalin na trabahador ko, pare. Una, uray niya trabaho. Tinapadag kanyak itakot at panggadak. Narigat no, mangnamnamak lang itadyo at tulong kanyak. Ay, nawaw! Di ka mang namnama iti sabali, agsalukak ka para iti bukod mo abagi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.